apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Sa dinong iti nangalam iti data kwintas kasinsin Maria. Napidot ko lang di tadalan kasinsin Willie. Ni kasla gold ah. Saan ta nga amuan upod no agold wan no saan? Ang asinong iti akin kuko iti data kwintas kasinsain. Oray siyak. Jakmat amo no asino kasinsin. Anya nga tano... No anya kasinsin Willie. No ilang ko tahin saan? No pud no agol data di dakwar tata. Saan anasaya ati kasta kasinsin Willie? Kasano nga no napatagday to akwentas iti akin kuko. Basol na ah. Apay nga main adi na idulin ana saya ah. Saan anasaya ati kasta akapanunutam Willie kasinsin? Nalipatam ka din tibilin ni Lolo kadata? No saan mo ako kwa? Saan mo apag-interesan? Kasanong ay amamuan no asino ti akin kukuha iti dayta kwintas apaok. Simple lang alolo. I-post ko iti Facebook ko. Ang mga no Facebook friend ko gayam ti aking kukwa. Ay nawaw, amangan mo no paginteresan ti daduma. Nagruna, kaslapod no agauld. Saan mat siguro, Lolo? Malasikan ti makaamaw. Isublim taon no asino ti akin kwintas. Wan, Lolo. Siya kunti makam mo. Itay pa yung cellphone ka di talagring. Unak no aglaba ka. Mabiit laang, Carlos Lakay. Adang amin tinakitak nga impos ni Maria Quintas. Nasarakan na kanukan. Aya? Wen, kita tiladawan ti Quintas. Kaslapod no abalitok sika. Ay. Di mo manan paginteresan dayta, bakit? Anya kalakit din aya Carlos Lakay. No itad ni Maria tinapidot na akwentas kanya. O di adan to kwartata. Ay nawaw, tapaginteresan naman ako nakon. Daytoyen ti solusyon itinabayagan a parikot na, Carlos. Parikot talaang ita, no kasano ang maala taday jay akwentas. Di nakman iramraman iti kalukuan sika. Di ka agsao akasta, Carlos. Tano maalak day jay akwentas kat mailakok itinangina. O, di mairanod kan tumilaang. Iso ang mabaling ka di kan aginarte. Nembangag sapa Willie Barok. Ni, isika magayam ang tilagring. Adaman sa ludsodakan ka, Willie. Anya day tante? Sa dino nga'y tinakapidutan ti kasinsin mo iti kwentas nga impos na iti Facebook na. Di taladalan antay. Apaya? Amangan ngamin no ti kwentas ko ang mapukpukaw tinapidot na, Barok. Kasta, ada kwintas mo mapukpukaw antay? Kasta nga rod, Barok. Gold ti kolor na. No sa anak ngagbidot kat natin nagkoy di kalman. Idi na panak gimatang iti tersena ni Kulasa. Urayan yun ah. Nagpailing amin dinsan ko. Jack sigurado, no niya oras nga gawid, antay. Ay kwa. Ah? Teksan naktulaangan no adanti kasinsin mo, Barok. Napatag ngamin unay kanyak de kwentas. At ti sentimental value na. Iso ano mabalin laang kat isubliyon kanya. Sige antay. Tiksan kay tao na makaawid ni insan ko. Imay na ang tilagring dito balay. Anya nga itimay na imbagat. Ala, nakanumot ti kwintas na. Kwintas? Kuwin, tayo nga nasara ka makwintas. No kasta. Iso ti akin kukwa iti dayja a kwintas. Win ka no, insan. Ngam agore ka. Amangan mat no gululbud laang ni Nana Lagring. Diyak mo ah. Agsarita kayon daw. Nariga tayo kasinsin.
Naimbag ngagsapa, Maria. Ay nawaw, nasapa kamat ang tilagring sa dino ngay ti papanam. Imayak, tao may kukumaalaan ti kwentas ko anapidot mo, Maria. Dayjay ka di akwentas, anti. Wan, ala, itad mon kanyak, tapno malpasan ti saritaan. Sakbay nga itid ko kan kanti. Ibagayo pa'y nga mo na kanyak. No sa dino tinakapukawan nyo iti dayjay akwentas. Jakon malagip no sa dino, Maria iha. Ngam panagkunak, katnatnag idinapanak gimatang iti tersena ni Kulasa. Sa dino ngay tinagnaan nyo, anti. Sa dino kumapay ngay, di ta kalsada Anya nga rod ti kolor ti kwentas. Ken anya ti pendant na. Ay nawaw, nagadula asal sa ludsudam, Maria. Mudtoy ket din tapno pumanaw akon. O sige, ante. Last day to yan. Numasong batam ti saludsod ko. Isublik kan ka day di akwentas. Narigat mo ta. No basta itad kulatakan ka. Ay na, uto-uto gayam day ang Maria. Ay nawaw. Anya nga iti nakakatkatawa. Oh, makitam day to akwentas, Carlos. Day tamo di kwintas anapidot ni Maria. Wun, inted na kanyak, siyempre. Ang kasano nga rod na alam day ta kwintas. Si kakit dimat. Sinong batak laang dagiti saludsod na. Naimbag laangan tanatsamba ak amin. Apay akasta ti reaksyon mo, Carlos. Di ka pa'y agyaman. Taad dati ilako ta. Ay na instant money ko naman. Ay. Basol day ta nga aramidam. Kasano no pudno abalitok day ta ket sa pulen ti pudnong akin kukwa. Ay nasaan to na mapasamak day ta, Carlos. Basta siya. Agpaili akin ton bigat. Mapan ko ilako ti balitok akwentas. Anya ter aramidam diti paradaan ang tilagring. Agpaili akwili. Apay ayan. Ay nawaw. Agidan tangarodan anti. Agpaili akmet. Ay ikwa. Uray umunakan, Willie. Apay nga anti. Kung amin. Ay nalipatak gayam ti pitakak. Iso anas kan nga agsubli akpay ije balay. Okay. No, isuti ko naman ti. Umuna nga rodan. Sige lang, Willie. Awan ti parikot iti dayta. Nasayat man ta nagsublikan, lagreng. Sa anak anatuloy ang nagpaili. Tanasabat ko day ja awili ije paradaan. No kasta talaga nga ilakom day ta kwintas nga oray di mo matkukwa. Mamin ano ay ang ulitakan ka, Carlos. Wan ko naklang aruden idi kalman. Di ka mabutang. Anya kumangay ti pagbut nga. Di ka mabutang amang ilako iti di mo kukwa. Ay basta. Kayat mo man wan no saan. Ilakok day to akwentas. Ngam saan nga ita na nagpailimot ni Willie akasinsin ni Maria. Narigatan no makita nak ijay ili. Delikado. Amo Maria. Nakitak ng tilagring iji paradaan itay. Ay nawaw. Anya kumangay ita no nakita mo, Willie. Agpaili siguro, Sa balit agparparik na kanyak insan. Anyat kayat mo asawan, insan. Kasanaw numapan na ilako ti kwintas nga inalanakan ka. Anya ko matibibiyang tayo, kat kwentas naman. Panagkunak kat inulbudan na kanyan tilagring, Maria. Ay na, saan man akong kumpurmi ti pampanunutom si Kawili? Di ka pa'y maragsakan, ta naisublitan ti kwentas anasarakak. Wen, ngam ti panagkunak kat kamali ti tawa ng isubliam. No apay mo't ngaming nga intad mo adagos kan kwa na insan. No nagulbod ng tilagring, o di parikot na matanday ta. Tinapatag, saan ta at tinagikwaday jay akwentas. Si kamot ti masabat ko iti dalan, Nana Dolor. Ay nawaw. Si kamot gayam lagreng. Kaslad na sapsapulam, anana. Sapsapulat nga ro, ti kwentas ka. Kwentas? Wan. No kasta. Ni Nana Dolor gayam ti akin kukway ti dayjay a kwentas.
Nay, napauli magkamot lagrang. Ay, kwa, awan na. Nalagip ko lang ang tilot-lutok ngayon na po'y ije balay. Ay, kunaklakit din noan niya ti makagapo. O sige na Dolora, agpatuloy akon. Da kayon ti makamo amang sampol iti kwentasyo. Saan kayo ang matulungan? Tadyak amo ti itsura na. Anya ti ano aramidam dito'y paraangan ti balay mi, Nana Dolor. Mga ano ada na pidot sa kwentas. Maria apaw. Kwintas kunam, Nana. Wan, nagngamin ti kwentas kao. Katitalaang anadlaw kao. Anya nga ti itsura ti kwintas mo, Nana. Gold ti kolor na. Kandaya mo ti pendant na. Lukas da. Kukwam nga ro ti kwentas anasarakak, Nana. Ay, wow. Mabalin ka diya makitak ti kwentas anapidot mo, Maria. Iso na lang. Tay nalamutan ni Auntie Lagring, Nana. Wan, imay na inala idi na minsan nga aldaw. Inted ko na, tay papilit namat ako kwa na kano. Ay, kasta ay balasang ka. No kayat yo, kadwain kayo iti ayanda, taalaan tayo ti kwentasyon, Nana. Ay, saanan, Maria balasang ka. Apay kumaasaan ngay, Nana Dolor. Nupod numat ako ko ayo day jay. Saanan, nakasapulan balasang ka. No tinagi ko nila gring day jaya kwentas. Okay lang kanya. Siya na balay, ta imitation lang mat day jay. Siya na puno abalitok, kandaya mo. Anya? Nasabat kumot ni Nana Dolor di tadalan itay, insan. Anya ti imay na imbaga? Sapsapulin na ti kwentas na mapukpukaw, wili ka sinsin. No kasta? Nigayam Nana Dolor ti akin kuko iti dadya kwintas? Wan, iso. Ay nawaw. Nangalalaan mo't dadya nga antilagring iti turid na amang tagikwa iti di namot kukwa? Iso mat lang ti ko nakitay. Anyang iti kuna ni Nana Dolor? Alaan na ti kwintas? Ti ko na nakanyak. Uray saanon. Nay, apay ngay? Saanon? Tasaan mat lang ka no apod no abalitok kandaya mo day di akwentas. Imitation lang ka no. No amok lang, saan ako na nagsayang iti oras kan kwartak. Ay, nawaw. Itay-pay, anapudot ti ulom. Bakit? Apay? Kasano, saan mat gayam apod no abalitok dayto akwentas. Agraman ti pendant na, saan mat gayam apod no ad diamond, ay makapasuron ti kastoy. Daitan ti kunkunak. Nakarma ka din na oras. Di nakatawa na kasta, Carlos. Agnakam kang aminin. Bakit? Di mo kukwa, di mo tagikwain. Kasi makitam dayta napasamakin ka ita. Ay agsardeng kan si ka, Carlos. Ingka isubli dayta kwintas. Itaan niya kumaga po nga isublik pailaang. Di mo mat kukwa. Numabayin ka mang isubli, itid mo kanyak. Tasyak ti mang isubli. Apa nakatugaw ka pala dita, bakit? Unak man no isublim di kwintas. Mabitla ang ata ni praktisak pa'y tibagakin ni Maria, Carlos Lakay. Ay nawaw. Masapul aya praktisan, bakit? Wun atap no jak malipatan. Salah, sikati makam mo. Tinapatag at may sublim day ta kwintas itipod no nga kinkukwa. Wun, Carlos Lakay, kasta ti aramida. Wala, tamapanak iji bangkag. Agluto kanton, iti pangaldawan tayo ah. Sige lang, Lakay. Agan-anad ka, ha? Apay lang ngay may kadito'y balay, Auntie Lagring. Imayak, takayat ko nga isubli dayto a kwentas, Maria.
Saan asyak, tipod no nga akin kuko iti dayto a kwentas. Ay nawaw, no saan mo pa'y anaamuan asaan apod no abalitok day ta kwentas? Isublim ka di pa'y antilagring? Ay na, pasensya kan Maria. Sapay la kumata mapakawanak. Dishonest ka antilagring? Amom ka di no asino tipod no nga akin kuko iti day ta kwentas? Wen, amok. No kas na nga rod, sikat ti mangisubli iti pudno nga akin kukwa. Di ta ka nanti, taado pa'y tinaskan nga aramida. Mabit laang Maria. Apay manan, antilagring. Mabainak ang makisarita kin ni Nana Dolor. Iso ano mabalin, sika kumalatan. Saan ko nga aramidan day ta, anti? Nasaysaya at matlaang no sikat ti mangtad kin ni Nana Dolor. Tapno dumawat kamutan iti pamakawan kan kuana. Kapay, lagray. Ay nawaw, agyaman ak Nana Dolor. Anya ti gagaram. Kaya't ko nga isubli dayto a kwentas kada kayo, Nana. Day tama iti mapukpukaw a kwentas kaw lagreng. Wan, Nana Dolor. Pasensya kayon ano tinagikwak ti kwentasyo. Awan pare kaw titi dayta lagreng. Agyaman aklaunay, tanakamiris kan, kat isublimot laang ti kwentas kaw. Agyang manak unay, Nana Dolor. Agyang manak mat tamaawatan na. Adakon, lagring bakit? Nasaya at matnukas na, Carlos Lakay. O anak, pulis ka nga rudan, tamangita sarak matan iti kanenta. Ay, mabit lang bakit? Apay ka di. Kumusta tinapanam? Naisublim ka di, ti kwintas ka ni Maria? Nalpasan Lakay. Ngam saan ani Maria tinang tedak. Nudikat ni Nana Dolor. Taiso ka numot tipod nung akin kuko iti day di akwentas. Ay, kat masaya at ano kasta. Inton maminsan. Di mon ulitin pa iti naramid mo. Nakababayin day ta. Ay, nawaw. Saan ang masapol nga ulit-ulitom nga ibagaday ta kanyak, Lakay. Amukon na kita. Palagip laeng. Narigatin. Amangan no makalipat ka. Kat ulitom tumanan. Ay na, di ka kadimadanagan, Lakay. Nagbalbaliw akon. Ay, nawaw! Ay, nanalagring. Nasaya at ta nakaamiris kan. Husto tinako na ti asawam. Di mo tagikwaan ti saan mo ako kwa. Tasikan tumatlaang ti nakababain iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.